Photoshopi dulu ini saja. Oh. Kira nakapakasan deh, mula-mula nga sa kopian. O yang pakasan deh ka, na miya kawin sa utang akas. Ibarat na may utang ako ka sa makulos libo kas. Isaw na may utang ako ka sa pulong, ay sa pulong akas. Na piyakasan deh lang sa suwa. So miyan deh ko miyan utang. Na dito isa na paman na siaga sana siaga na diga pakai bakal tunggu nai ayah makapunaro lagi yung kakilupa basta ayah sa pupusan dan na utang atas kaya dito tolong tahan itu langsung tak perlu kalau tinjar anak bahwa ribet langon utang atas kami guna supaya namanya pemana yang utang nah gitu tinggal nakapriba mana ini wala pemana lalu ba yakin yang makakagailangan na namin takrang sa magutusi kung dia napakasando nga sulo pa ka ama pinakap kurang uniro na nasarnit ibarang na kirig sa mga pirak na di mo di makapribo na panudusaw o kumanagyan mo to asan din nakabakas kay barat na inibutang ada kata roto pinasendo sa lupa isa na paman na mibusay kami sa tara kami ito na nakakuha dagangan na adnam yang berayan o dagangan akan nanasiyan doon yan na utak yang pakasan di inak na bakas kakuha ito rin ibo dagangan o harga dagangan isaw na paman adnam yan diyan barato paman na kaya pakasakitan ako niyan kaya balian ako niyan na mapilita ako niyan sa 50,000 nasiyan doon yan nakanabuto utang ha kas basta kenapa utang atas nagiti ko pakai sosial doon na ko pakai muna niyan amay kay idino nuki lupa hindi ko pakai mana na basta utang aaya sa sanda aaya sa bopian na utang akna bakas na upang yun sila nagmuna no sendo na ko pakai o man utang akas na biyag yun sila sanda na dito ko pakai kakapribo kaya tanong din ito paman na kailan na mga katanong din ito paman na galipog sa sokwa basta utang akna bakas na umuna yung amin yung sukin mo na ko pakai o utang akas na apian mi paman na bibir mo ikano pun mi yung ano kaya kisah na harapan dito ka paman na mi ali rasul na produsa kapribo